aluwa urhwele xihaha xi vuya patwini un'wana wa vhika kantsongo a tlumbe un'wana matswa se bohani nhundzu ya n'we yi tiya nako loko mi rhwele mi nga tsutsumi ngopfu matswa loko mi rhwele mi nga tsutsumi ngopfu leswiwani swi endlela ntsena vuhlayiseki swi ndlela vuhlayiseki bya n'wina se mi nga tsutsumi kambe na ku ndla xikombelo lexi ni swi tivaka ku kumbexani xi nga ndlaku na va lava ni rhandzaka va nga ha ni rhandzi lexi xikombelo lexi ni lavaka ku xi endla sweswi ni yingiseleni mina ni lava ku kombela lava va nga makhamba ku loko mi kuma tihomu patwini khayimani mi yiva loko mi ze mi kuma homu patwini kumbe donki patwini yivani hiku a ti na vinyi musi tolo a ku na mpfula ni kha ni famba patwini ra kusuka a Phalavurwa ni ya a Giyani hi ma 11 hayi tshikini swa kona huma ku hi ma 11 a hi ngheneni ka leswi ni lavaka ku vula swona hi ma 11 navusiku ku ka ku na mpfula un'wana a fika yima henhla ka homu a patwini tidonki swi file kwala tlhelo ka mapatu tin'wana ti tele ti le ku ti ndlavuwa la tlhelo ka patu i swifuwo swa vanhu leswi swo sungula mi yiva tidirata leti mfumo wa wu vekela la matlhelo ma yiva ivi mi tlhela mi tshika tihomu na tidonki ta n'wina ti ndla mina loko ni kula ni risa kaya ka hina a hi nga tleli va ku tihomu ti nga vuyanga swi nga ri kona sweswo ku va ku se mi ya ku tleleni tihomu ti nga vuyangi a swi nga ta koteka sweswo se ni kombela makhamba lama nga kola tikweni leri loko ku ri ku manitwa sweswi leswo khomiwa hi ta swi vondhaku mi ta khomiwa anakeni loko hukuma mi yivile kambe hi ta swi vondhaku swo khomiwa a hi sunguleni hi languta leya ku vanhu va le ku tshikeni swifuwo swa vona la mapatwini swi heta vutomi bya vanhu tekani a va swi lavi a hi buleni loko ri ku ma swi zonda leswi ni swi vulaka ni byeli ku mi swi zondela yini a mi se tshama mi onhekela hi movha mi kha mi ya kaya mi ya komba na vahahani na vamalume na vayini yi nga fiki kaya hi mhaka ku un'wana tshike homu a patwini loko hi ku humelela na mi tlhe mi nyamalala hi ku a ni masitoko hi ta mi hakerisa se a hi swilo hi la ku vulavula yaleyo mhaka hi yo hi nga ka yona namuntlha vuhlayiseki lebyiwani a ni ku na n'we mi chayela ku mi pyopyiwile ku na n'we mi chayela ku mi handle ka ku pyopyiwa ku na n'we mi hetelela ku mi tikuma mi ri ka xiyimo lexi xa ku mi chayela mi karhele kumbe mi nga mi famba hi timovha leti nga lunghelangi ku va gondweni tin'wana wo khe ti chayelela kahle la vona thayela ri ta ri ku landzini loko ha ku swi tsanana ku haha xituruturu hayi khona mhaka yena a swi nge koteki eyi ni hundze laya ka marholeni laya crossini laya ku nga na garaji liya kwalaya ma ku vona la hi nga ya haxa kona mavhiki mambirhi manharhu lama nga hundza ku haxiwa khoma ndlela eyi ni nde khisimusi ra tikomba ku ri fikile leswaku kun'wana na kun'wana ku nga na nyangwa ku tele i mane mi tlangela risimu leri ma ha hleketa ku mi bula njhani na mina loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa kona a hi fanele ka hi bula na executive mayor i ku nkulukumba loyi wa executive mayor a hi fanele ka hi bula na executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge va na tona ti-executive powers kambe local municipality i executive mayor wa Bushbuckridge a hi fanele ka hi bula na vona sweswi nga ri khale hi lava ku bula na vona hi makungu ya vona ya khisimusi na ku nga va ku ri na leswi tanihi masipala kumbe tanihi vona va ri meyara va nga le ku swi endleni ke ku sweswi xikwembu xi nga va katekisa va meyara kumbexani va nga va kha va hoxa xandla ku antswisa tikhisimusi ta van'wana hi rindzele ku hi ta bula na vona hi ndlela yaleyo kasi van'wana vo hi nga langutela ku bula na vona nhlekani lowu i va GW Nkonyane Foundation vona hi ta bula na vona hi ntirho lowu va wu endlaka lembe na lembe wa ku xixima nena mudyondzisi wa xiyimo xa le henhla swinene loyi a nga tlakula xikolo xa Hluvuka a xi veka mepeni a swi ri fashionini ku ya dyondza a Hluvuka a ni tivi sweswi kambe ni vulavula leswa khale
khombo ra kona nga vuya hundza misaveni. Se va ya mahlweni va n'wi xixima, maxiximelo ya koho ku va na mintshamo ku langutiwa ku nga antswisiwa njhani timhaka ta dyondzo lembe na lembe. I mihleketo leyi nga ta na vanhu vo hambanahambana kusuka ka va tatana Manganyi lava hi nga ta bula na vona, va dokodela Shirinda, va sesi Florence Mabunda, mi va tiva hi sesi Rukanani, va Professor Themba Sono, va Sira Professor Nkondo. I van'wana va lava va nga tumbuluxa va nga vona va hoxa xandla ka timhaka ta vukona bya ku xixima nena leyi a yi dyondzisa tidyondzo ta maths na physical sciences ta xiyimo xa le henhla. I van'wana lava nga ndhaku na yena hi navela ku dyondza physical sciences, hambi sweswi mi ni nga dyondzangi ku hluvuka, mi ni nga hetelela ni ya dyondza a hanyani leyi se yi nga hanyani nkuzana, hi dyondzisiwa hi va Sira Richard Macheke. Un'wana ku ni vula lava ni kambe ni ku hayi ni vuli vo maka ko se hi lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yoyoleyo. Lava GW Nkonyani Foundation hi ta bula na vona halaya ka ku halaya ka kotara u nga si ba awara ya 2, kambe sweswiwani hi ta langutela ku bula na executive mayor wa Bushbuckridge. Kambe ke hi nga se bula na vona, ma wu tiva ntlawa lowu? A wu rhangeriwe hi Sira Ray Xikapa Phiri, va wu vitana Stimela, Whispers in the Deep. Steve fike njhani DJ Lolo wa swona man, risimu leri phela kwala se a ri fika ku kona laha hi ta yimbelela na rona risimu leri a ri helisi swona leswi DJ Lolo ta swi lulamisa DJ Lolo. Risimu leri ra famba i ri twana loko i mani kambe ku ri ku mbaliwa Yuma Sikela, not Yuma, ku nga ri Yuma Sikela, Nana Coyote a kha cema a ri fikangi laya DJ Lolo DJ Lolo ni kwatini kama sultani makumembiri ngwe timire hatantsayile ku bila ura ya kumembiri mingisero mkera Lone family ani kana ko ni mgenisa moyeni wa Khisimusi kunjalo la mga ko hi byeleni ka ile ka 0860 002543 na timhaka leti bla bla to ta vuhlayiseki ni nga tsaka ku twa ngongulo wa n'we hato na ngetana kambe 0860 002543 n'wena mchayela ko hi R40 a xikarhi ka Bushbuckridge na Hazyview kuna stop and go ntshava mtami swi voni kuna kun'wana patu leri nga bemuka tlhelo rin'wana se vele ku tirhana na sweswo ku lunghisa swona hi yo mhaka ku va na ku famba misiyerisana ndhawu liya hi ndlela yaleya. Se a hi mtwaneni mingisero me 0860 0025 xiphiqo xa siku na siku xa lembe na lembe va Greater Giyani xa phinda xa ku patu leri ri khomana kusuka aka dzingidzingi munhu a khala ku nghena dorobeni a Giyani xa phinda xiphiqo xolexo va Greater Giyani municipality kumbexana hi ta fanele hi ze hi yima hi milenge hi vona ku hi pfunana njhani ku va na patu hala ka Ngove ku na patu hala ka Siyandhani hi ku van'wana anakeni van'wana va kha va ti hindela va ya ka Malamulele ma swi vo ene hi nge vuli ku va ncindani ku mi nga ha hindi hi le Giyani a swi koteki ma swi twisisa un'wana ni fonela wa ka Malamulele ku na ndhawu yin'wana ya mavhengele ku se masiku yo tala ku ri ha gezi swi na ntisi wu fika ku yiso swoleswo na timhaka leti ta vuhlayiseki leti un'wana hi loyi wo sungula enhlekani ehlekani na Khisimusi bokisi hambileswi mi ngo a nga byeliwi muhaxi mpfukeni muhaxi a nga byeriwi i muhaxi a byela ku vingiseri ku hey Khisimusi bokisi a ni muhaxi i mutirhela mfumo a nga na nchumu a ni mi rhambini ni ku tanani hi ta dya na vakhegulu le ka mahonisi tolo hey a yo dyela misa loyi a nga dlaya homu liya hi nga ka a ti zilelini u tshame vhiki hinkwaro a ka ku la ku hi dlaya hi dyi tolo Khisimusi ni byeleni ni nga se vutisa ku a mi ndla yini a hi tlheleleni la ka homu yo zileriwa mi vula ku a ku sendeka nchumu se ri nga xa ku na lava se vengele ku vileleni ku heyi hayi i nga ri laha ku kahle hayi yi nga husiwangi na cila
hey phela homu loko yi milako yi nandziha ku na vanhu tikweni mi swi tivaka ku laya loko ho landza papa madromu laya loko ho landza gama ra sele mi va byela ka ha ri na nkarhi ku mi ta hi dlayela homu hi wa ungani ivi va tizilela se loko va ka va zila va papalata yini swi vuliwi vo to hayi no la ku tilunghisa ai yeni ka khisimusi leri mi nga mi ni rhambile hambi sweswi mi ngo bula hikuva mi ni rhambangi a swi na mhaka kambe a ku ndleka yini a ni ma swi tiva ku phati liyani nge te yi ta tswetswemula hi ya vanhu se ku na vakhegulu ku na vakhalabya lava mi kumaku ku va va ri hava mali ya ku va nga dya kahle khisimusi so secretary general wa hina u vone ku mo hi ya lonja khisimusi ya lembe na lembe kambe a sungula le kaya hi ku charity begins at home tolo ni ve ntsaka loko ni vona vakhalabya va tiko ra hosi mahonisi na vakhegulu va mbale ku saseka va nikiwe mpahla ya khisimusi mara ya ku tsaliwa leswiya swa mina na president Zuma ivi va tlhe va dya ivi va tlhe va longa hayi ku longa hi ku yiva leswaku longa hi tikhotheni tiphatini mi kuma ku khomi 12.5 kg na leswi va nga dyaku khisimusi na new year kahle swi ni tsakisi ngopfu ku nga ri minkarhi ya tivhoti ti-political party tin'wana ti mi nyika swakudya loko ve mi ndliwa nga votiwa kambe laha a ku ri ku nyikela ka nkoka ku a hi dyeni swin'we se swi ni tsakisi ngopfu na ku khesisa secretary general wa hina Floyd swi vula ku va SG swa hi ku kumbe a va ndla na malembe lama man'wana va ri ka vandla leriya rin'wana kumbe ni nga swi teka ku va SG wa hola loko u ri ka political party ya ku fana na umkhonto wesiza swi fani na swi-political party swin'wana mi nga ta kuma ku swilo a mi hleketeleli vanhu loko u ri secretary general ka party leyi nga ya vanhu xikwembu xi endla ku swilo swi humelela ku va na van'wana va nga ta ku hayi hi ta ku nyikela hi mati hi ta ku nyikela hi homu na homu yaliya a hi ri na yona yo nyikeliwa hi van'wana mara wena loko u ri murhangeli u fanele u endla ku swilo swi humelela hambi u nga ri na mali ya ku tala ku fikelela kwalano ni twi loko a vulavula ku sweswi hi ta hambi hi endla lembe na lembe kambe se hi ta katsa malamulelo hinkwayo siku rin'wana hi ya katsa Limpopo hinkwayo se ku navela ka yena xikwembu xi pfulela na van'wamabindzu na munhu un'wana na un'wana ku a hi nyikeleni vanhu lava va kota ku va dya hayi vanhu mi va vhota ivi va ya dya na vana va vona mi twa hi ti humesi hi le Durban hi ti humesi hi le Kruger n'we mi le ku dlaweni hi ndlala mi bodla ndlala mara hin'we mi nga va vhota se laha mi nge se vhota ku ya kule vanhu va ri ku dyeni hi ku dyeliweni tolo mani la ku vulavula hi swa la patwini boti ya mpundzu lowu ni pfuki ni suka le a tsindawa ka Gaza ni famba hi patu leri ra va Apple Cross ma vona between Apple Cross na lavo ngo hi le Malupi ni hindi tihomu timbirhi tifini leswi vulaka n'wana wa un'wana munhu u fambe na movha chayisa tihomu letiya na tidoki hambi swo ni ngo ni hlayeleni swifuwo swa ku fika 5 swi nga fa apatwini so ni vona ingaku tidarata lomu emapatwini a ti fanele ti vuyisiwa kambe na hina vaakatiko hi nga tsemeleli tidarata letiya ku tihomu hi swi tiva ku ti tsemakanya ndhawu leyi na leyi vahlayisi va tona va ta kota ku ti tsemakanyisa loko mi kambula sweswo loko ni sungula nongoloko lowu mhani kombele leswi ni ku na swi tiva ku xikombelo lexa mi xi ta ndla ku ni nga dumi mara ni mani xikombela a ni kombele ku makhamba makwihi ku loko ma kuma ku ku na tihomu kumbe tidonki leti nga patwini ma yiva va kota ku yiva a ve nge ringeti tihomu timbirhi to nona kahle laya Malupe bot a ni kha ni hlamusela lava ni fambaka na vona ku swi vula ku xi biyiwini xivala mi ta kuma ku loko wo dya hambi yo chayisiwa hi homu ku ta humelela swin'wana ku loko ku ri mindzuku ku ri Christmas ende vanhu va hava mali hi pfuka nge president Ramaphosa mara va nga yivangi tihomu letiya va nga tsemelelanga ku ve se tifini swi vula ku vinyi va swivala va swi tiyisile se xa nkoka i ku mfumo a wu pfuxe tidarata ivi na hina hi nga ha yivi na ku chayela la patwini hambiloko movha wa wena gina ka 300
xipidi xe le makumu loko tsutsuma kahle la nga pfuleki 120 loko ni overtake ni kha ni famba 120 se musa wa drive swalani a ti hlayiseka va wona a swi kota ku mara mukisimusi ku tetani hi rhula man hi rhula ai hi kome mawani a kesa no kesa mi ai 0860002543 nokona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na un'wana kwalano tindani kumbe okay hi la ku ya ka executive mayor ya bola na bona 0860002543 loko hi ka hi ya ka bona a hi fambeni hi risimu leri lerwan kumbe ni nga se ri nghenisi ni fane yimenyana ni okay vanhu vo tala va wisile ka hlanganiwa ku tlangeriwa ku tsakiwa vanhu va tiphina hi nyikana na tinyiko lowu a hi nkarhi wo tenga milandzu hi nkarhi wo kombisa rirhandzu a hi nkarhi wa tinyimpi lowu hi nkarhi wa ntsako ya Munghana Lonene FM ku ri vana na nguva leyinene a hi hlayisekeni hi hlayisana Munghana Lonene FM makomba ndlela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula loko mo cheka ka Bootpet lo mi ka mi driver la ndleleni hambi mi ta huma Venda or mi famba ni ku ni ya Joburg mi languta vanhu lava nga khoma vasaka la ndleleni lani vanhu va ka va nga ha ri kahle miehleketweni ni nge vuli ku ri va penga vo ka va nga ha ri kahle miehleketweni hi mhaka ya depression na i vavanuna ntsena a ku na n'wansati mi nga ta hlangana yena ka ra famba mi hlangana yena penga hinkwako miri vavanuna lava ku ni ta kota ku mi twisa kahle vavanuna lava mi ri ti-depression ta ti-divorce kumbe ti-depression leti nga vangiwa hikuva va tivana na vavasati hi Bootpet loko u ta hlangana na xiphiqo xa ku hambana na n'wansati u tekeriwa vana u tekeriwa na yindlu u tekeriwa na swilo a swi nge tshamiseki ka miehleketweni vavanuna a hi vulavuli hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni mi yingiseri hi loyi nhlekani i ka Bootpet papa ma tiva Bootpet sweswi ma ha ku vulavulaka movha yo nungwa mathayere mari vona patu ra kusuka ka Ngove u nghene ka Xikhumba ya ni fambe kona hi 11 na vusiku tolo Bootpet a yi donki yi nga la patwini a yi donki ko va komu tanani mi ta vona ash sweswi na ku boha ti-break hi mhaka donki loko ni heta ku boha ti-break a na ta donki leyi la fambeni lero lava hi tirhisaka patleriyani a hi veneni careful kambe vinyi va tona va kwihi vinyi va tona va kwihi tidonki leti a ni tivi why va le Lesotho va nga ti va ta teke nyama ya khisimusi a ti tele Bootpet loko vhika donki vhika homu mara tidonki hawa hi le tshangeni ra toho la patwini Bootpet so ni mboni ya swona no va na ku pfumela ku sweswi va nge le ku hi 20 vinyi va tona va ta teka ende matiwa hina mhlantsena everyday ni tirhisa patu lero no va ku se na ri tiva loko wo driver u nga ri tivi ri gayisa vuya hi le joni u nge tlheli u ta sala hi ta yimisa tende ku ri na nkosi ma ku vona laya ka loko ma ha ku joyina mi kumbe mi jikela ka right se mi kha mi kongoma ri tavi ya laya ni hunde yin'wana yi tlumbiwile tolo homu kwalano hi 11 va kha va teka swithombe ndhawu laha ku tirheki Bootpet a ku tirheki a va hi khomi kahle vafuwi va ndhawu yaleyo hawa a hi donki Bootpet ni mi twele no papa a tala ku mi xerhela sweswo ku hawa leswi ni swi vulaku ni karhi ni hlangana na sweswo swi nga le ku vulavuleni inkomu Bootpet khenseli boti wa mina khensi thank you i mhaka yo tika yaleyo va ka hina i mhaka yo tika swinene a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini mi fuya swifuwo leswi se mi swi hundzulaku magoya hi ku loko swi ze swi nga tshami kaya mi nga ri na mhaka ku swi le kwihi swi vula ku ngo mi tsaka hi loko swi ri magoya ku va ya swona ya swona ma hi maendlelo ya kahle yalamo
I'm twinning mixer mina 0860002543 nongona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela inhlekani mamkereri ka Munghana Lonene What? papa mi Njani sikhulisa mina? epokele minjani Ngifukile man. a cancer Man, na mina ni ri kwala kaya tolo ne. Mabona patro suka ka Nkuri munhu ata ka Mapubi thini Mapubi na Nkuri. yeah But munhu mbyela la ku dwa donki la. mara la ni kuna ti speed hump kumbexani swi nda ku na ku hile khwatini layana kuna miti ngopfu Mara kungozi ngopfu because vanhu loko va suka hala ka Mapubi la. Xirhelelo vanhu va kha va tsutsuma swinene ku suka hala ka Mapubi va ta ka Nkuri. So nkarhi wo tala vo phapha donki tlele kwala xikarhi ka patu. Ntiva un'wana na mina wa mina iza kuma accident kwala. Un'wana na yena wa Sadoma i kuma accident kwala. Se kungozi ngopfu na ku to fana te ya boss. a swi koteki ku mi ti tiva ku tidonki leta ka mani Ya ambo tiva munhu wa yena wa tumbela donki a yi fana na homu nga ta yi tiva ku leya mavala ya ka mani. Se tidonki ta fana ta fana boss ta fana yi fita ka mani. Se tihomu a ti va hambana mavala wa yi tiva ku leya ya ka mani ya ka mathebula ya ka makhuvela maswona ya ka yena ku ha tidonki mo nyika xikombiso ma nga nyiki xikombiso tidonki ma lahla na dzovo hayi ku na ku kumbe a ti dyiwi botheta loko a wu fane na hala va Rustenburg ale ti dyiwa ku donki kumbe a ti nga ta talisa swona phakathi ka patu hambi ti nga dyiwi kambe vinyi va to lava a ku na van'wani va lava ku tirhisa hi swa mampela va ti yiva na kwala Giyana loko xinti koho hala va ti ina va ti efa hala kuma ku ri tidonki tsene ene a ni swi tivi ku taka mani tidonki a ti tlhogomeli botheta ma to tihomu ti tlhogomela ngopfu ku va ti yiva tidonki a ti tlhogomeriwi na to tihomu ti le ku dlayeni vanhu sweswi ni vulavulaka le ku dlayeni ka vanhu ende munhu a ya ku tleleni a nga swi tivi vutomi ta yena ti le kwihi hi yo mhaka ni ku a ni kha ni kombela lavo yiva leswo khomiwa hi ta swi vona ndzhaku a hi sunguleni hi languta leyo va yiva hi ta vona swo khoma va ta endlisa ku yini kambe loko a wa kuma lavo yiva lava va ta khayimetela hinkwaswo va famba na swona me loko a ni yiva ni ta teka a ni hembi swo khomiwa hi ta swi vona ndzhaku okay kuja mina ni me 20 poto mina cancer thank you 0860002543 na swi twisisa ku a ku na munhu loyi a lava ku yiveriwa xifuwo xa yena kambe loko mi nga xi tlhogomeli swi fana loko xi ri xiharhi mus a hi amukeleni wun'wana hi loyi nhlekani enhlekani khalanga mi pfukile pfukele papa minjhani a yi pfukile swinene a cancer khalanga yaleya ya ku hlayiseka la mapatwini hi le khombyeni ngopfu sweswi ni vulavulaku ni suka hala ka va Mphagane hala a ni swi tivi ku hambi swi yo twa mi kha mi vulavula tive tihomu ti huma hinkwato kusukela le ka Mphagane i ta hindza vadzumeri lava hinkwavo loko fika la ka Sikhunyani laha onge ti lo pfuleriwa thangeni sweswi ni vulavulaka loyi a nga la mahlweni ka mina Buthete i fike a ba xirhodyani hi xivoni laki movha wu nga wi wu kota ku huma wu ya hala tlhelo na mina ri kwala ndzhaka yena ni kota ku huma a hlayisekanga Buthete mani swi tiku byasi lebyi byi nga la tlhelo ka patu hi byo nandziha na mina hleketela tani ku hi byo nandziha a ni swi tivi hi ku ti tele Buthete ma vona nghozi ya le sweswi Buthete a mi tsema tingani mi kha mi vulavula hi swona sweswi kasi makhamba lama makwihi va ta hi lamulela ina hi swona vulaka swona a va ti leswi n'wana hi ta sa hi tenga ndhaku swa ku a ku yiviwi mara va sungula va ta sala va khomiwa mara va hi pfunile mama ni mi twile vo hlayisekani man hlayisekani ketsile kala a kenza 0860002543 nongona ka Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vu 5
emakumembiri timinete ayisepha awara yan'we mahungu misava na mixo justice mashindi ifamba swin'we kwala mintsiro me eka 0860002543 ayi kuti mintsiro me ku komiti timhaka leta vuhlayiseki ti le ku khumbeni vanhu va ku tala kambe kumbexani we yi nga va ri na tin'wani to ka ti nga fani na tona leti hi nga ka tona kambe ke a hi ti loyi inhleka hayi ngara ni pressang kona 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM inhlekani you mavenyoka a ku na munhu la okay a hi hundzeni a hi kumeni loyiwani inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene a bolpet aye papa sa swifuwo swa ku tshama mapatwini swi tele mara mi nga swi koromuti ku makhamba ma hi tekeli swona hi ku swi le patwini mina masitoko mata mina ni promota ku yini papa mina ni promota ku loko n'we mi ri na swifuwo hi swi pfalela mi swi risa swa risiwa swi pfaleriwa va ta swi teka swivaleni swantswa sweswo loko va ta teka swivaleni mi pfula nandzu na hina ha mi seketela hi va hi kha hi rila na n'wina ene hi karhi hi va khomisa va ya va huma giyani va khomisiwa va huma mina mi nga ni cincisi nhloko mhaka ya mehe mina ni ri lava va nga ri na swifuwo va nga swi tlhogomeleku makhamba makwihi mina ni lava mi tlhogomela na masiku na minkarhi haredzi mara mina la ni nga kona ni ri tihomu ta n'wina hami mo diropa bava tihomu ta n'wina ti le ku dlayeni ka vanhu la hambi ti tlhogomeli n'we mi tsutsumela ku va teka xivaleni mina xivala xa njhani xo ka xi nga biwi xivala xa tiyisiwa bavo va ta mi tekela tihomu xivaleni hi mhaka yini swi vula ku va mi languta va ku halaya ku na swivala swin'wana swi le nhoveni swivala mara munhu a nge tshunela a teka a nge xi pfuni xi pfuna xi ri kwe nhoveni va ta teka xikwatlhe ka yindyangu hi nga mi dyondzisi swilo hinkwaswo mani hi nga mi dyondzisi mara leswi na ha tiyisisaka swona i ku loko vanhu va nga hlayisi swifuwo swa vona a swi suka patwini ndlela ya kahle ya ku susa patwini makhamba lava nga ta va hi ta ya swi ya tlhogomeriwa ya swa ku khomiwa ka vo hi ta swi vo ndzhaku a hi tekeni loyi ni vurina ku loko ni vula nhlokomhaka leyi swi nga endla ku mi ni zonda kambe vanhu va le ku lahlekeriweni hi maxaka va boti mi ri yini hi munhu loyi a nga teka n'wana wa yena a ya n'wi dyondzisa xikolo vana muti va tshama a Midrand i dyondza xikolo kwele a Midrand ivi va vuya hi movha nuna na nsati na vana va vona va fika va kuma homu ya n'wina ani ivi homu ya n'wina yi dlaya nuna na nsati ku pona n'wana a nga ha tlheleli Midrand se ya dyondza ka Manghena purasini mi ri yini mi cinca vutomi bya yena hi homu ya n'wina yo ka yi nga tlhogomeriwi hi laha hi nga kona namuntlha la se loko mi nga mi hleketa sweswo mi swi hleketa loko mi teka xiboho xa ku fuya tihomu swi hleketi na sweswo kumbe tidonki teteleta swi hleketi na sweswo a hi amukeleni loyi ni hlekani botpet papa mina mpfukile hi va lava n'wina mi njhani hayi bo butsanana ina eka muhaxi wa nongonoko lowu pfunaka rixaka ni twa leswaku hi ku famba ka nkarhi ku ta va na xivulavuri lexi nga nghena ku xivulavula ku nga mirhangeri aka swa tipolitiki kumbe aka masipala wa district ku langutela ka mina mi yingisele ya le radio loko mi nga se hi fonela papa masipala wa i district municipality wa le kwihi wa Mopani swona that's why ngwa mi yingiselanga hi yini a mi yingiselanga a mi lata ku va ku yini loko ri ku ta vona loko a vula ku ta vona leswi mana la ku vula swona a ni lava ku vulavula hi mhaka ya patu leri ra nkemankema leri la Giyani la leri ra la Giyani kusuka Dzingidzingi Kremeta ri nghena la Giyani la
se Mopani district yi nghena kwihi a hi se teto hi tin'wana a ni n'wina mi nge mi lava ku va byela swa patu va nghena kwihi ka patu executive mayor vona va ta byela na rally ku swi fane swi lunga swilo hikokwalaho ka yini ku fanele ku va vona a ni ri loko hi ri kona la Greater Giyani lani masipala loyi hina hi tivaka yena nga la hansi hi Greater Giyani hi yona Mopani district municipality hi yona yi fanele yi teka swilo swa hina yi swi khupukisa yi swi yisa ka ti-relevant departments leti ti fanele ti vona ku ta hi pfuna hi mani vhene mi lulamisa mi vhe mi kota ku swi tiva ku sukusela namuntlha ku timasipala ta Afrika-Dzonga ti nikiwe leswi ve nge i mintirho se ku na masipala wa lowu mi vulavulaka wa Giyani wu nga na mintirho yo karhi ku va na masipala wa Mopani wu nga na mintirho yo karhi ku va na province yi nga na ntirho wo karhi se loko a mi vulavula hi Mopani district ivi mi vulavula hi ku hi mati mi vulavula hi timhaka ta Nkululu a ni ta twana na n'wina a ni ta ku na loko va ta a hi ta va yingise se hi bule na vona vhiki leri nga hela va vulavula hi swilo sweswo okay leswa magondo mi byela mukhanselara wa n'wena ivi loko mi byela mukhanselara wa n'wena a swi yisa ka khansele loko a swi yise ka khansele yi swi pasisa ivi loko yi swi pasisile yi swi yisa ka xifundza okay ya hayi so se a mi lava ku ndiwa yini hi patu rero ra ku dzingidzingi Kremetat Giyani a ni vona congestion leyi nga kona kwalani a ni twe ka malembe ndzhaku a mi toloverile ku mi vulavula na varhangeri va tipolitiki ku hasahasa leyi nga kona va yi vona na ene va kota ku va hlamula so mara a ku ri na switshembiso leswi a ni swi twa ka malembe ndzhaku va komba leswaku hi ta endla yini ku lava ku improve ku patu leri ya ku hunguteka congestion liya yi va ku yi ri kona hi minkarhi yaleyi ya busy a mi twa mani executive mayor kumbe a mi twa mayor at some point wo gcina loyi ni nga n'wi twi meyara ntiyiso ngopfu sweswo that's why na namuntlha sweswi mi hi twa hi nga ri ku vulavuleni nchumu hi mhaka ya ku sweswo na hina hi swi twile va tlhe va kombisa ku bona hi vona va nga na vutihlamuleri kambe va ta hundzisa hungu ri ya eka lava khumbekaka va tlhe va tshaha ri rin'we mi nga ri tshaha ra RAL Road Agency Limpopo se leswi swi fanele ku ndleka sweswo i ku ko va ku Road Agency Limpopo yo va ku akiweni hi vuntshwa hi ku ya hi lava va nge le ku yi akeni va ya hehla ku a yi nga ri ka xiyimo xa kahle se kumbexana loko swi tshamisekile MEC Rachweni na Premier na Vatshemba loko sweswi va tshamisekile ni tshemba ku hi vo mi nga yisa ku swirilo ka voho va nga kota ku mi pfuna ku kota ku antswisiwa xiyimo xa laya hi ku xona xa tika swinene okay ni khensi papa mina vana na khisimusi lerinene minduku mi dlaye yini mbuti homu huku kumbe swi ta ndlisa ku yini huku oh you gave khisimusi ra ya huku so inkomo papa hlayisekani inkomo 0860002543 na kona ku Afrika wa vulavula ene ntiyiso ku tshame hi vulavula na meyara hi nkarhi wa kona a ku ri mani a ku ri meyara mani hi vulavurile na hi swona timhaka leti ta R81 leti R81 laha Giyani yi na mintlhontlho yo hambanahambana ya ku sungula laha ka ku jikela ka Ngove vanhu va te loko a ko va na traffic circle ku ti ta kota ku siyerisana ku swa tika ku joyina laya van'wani va tlhela va vula ku laha a Kremetat nakona loko ko va na traffic circle hi ku swa tika ku joyina laya van'wani va tlhela va ku na kwalaya ka patu ra ku jikela ka Sikhunyani Tzaneen nakona loko ko va na traffic circle swa tika ku joyina laya kambe a ni tivi ku n'we mi ri yini se i njhekanjhekisano loyi hi nga ka wo i njhekanjhekisano loyi hi nga ka wo kambe ya ku tumikisa romene 0860002543 na ri teka riqingho rero kambe ni pfumelele ni sungula ni kandziyala hina tindzimi na mindhavuko yo hambana khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbunuku ku ya fika ra vu 5.
I am getting un'wana mingisere 0860002543 ku lo sala timinete ta khume yi nga se ba awara yan'we hello mingisere a ku na munhu la 0860002543 a hi tekeni loyi inhlekani Khalanga Mpfukeni papa mina hi pfukile n'wina minjhani Khisimusi Bokisi I can't. Okay Hey. hayi mhaka na ta vulavula leya sifuna mina mhaka leya sifuni vini va so a va swi rhandzi swifuni swi tata pato ena swi theli timovha ta hina ta thela ta thekisiwa loko yi kha yi vavisiwa hi homu n'wini wa yo a nga yi ngheni a va pale ni n'wi byela patu rera kusuka la ntarantara ri ya hala vunkamba ku hala i swifuwo ntsena tidirata ti koho i swifuwo ntsena ti dya yini tihomu patwini ku la ta vangela vanhu se loko yi vuye yi a ri khatela riqingho ra n'wina sungurisani kahle mi fike kwalaya ka ku swi swa vona ivi ri tsema swifuwo swa vona a swi hakeli tax a swi na swibalo timovha ta hina ti hakela tax ti ta theleriwa ku ti famba la patwini to ti suka makhwatini ti ta patwini loko se movha yi ya vavisa hi homu n'wini wa yo a nga ha yi ngheni i fanekele i xaniseka i hlupheka ku lunghisa movha kumbe i luzekela hi tomu hikwalaho ka swifuwo swa vona tlhandla kambirhi va thole vanhu ku va swi basopa swifuwo leswiya wa hola loko n'hweti yi hela tihomu ti nga vuyi kaya mara ti la ta hola na madyambu ti pfurini nampundzu na madyambu ti nga vuyi hinkwato swi vula ku a wu nga ri ku ti thogomeleni tihomu letiya sweswi i ti pfurini sweswi ti le kwihi tihomu ti le patwini sweswi na madyambu ya fika ku tihomu ti kwihi ti na matliloko ti ba tiloko ngele ti ku balekela njhani ti ri na matliloko tin'wanyana ene vula ku mara hina hi nga swi tivi sweswo swa ku na hi muhwani a to tshikiwa kambe a ti nga tshikeliwi lera ra ku hi vhe hi nga ti languti a hi va hi kha hi ti xiyaxiya hi kha hi kumbe hi raha swo ndla swona kumbexana hi yo mhaka a hi va hi kha hi ti landzelela switoko okay ti hi hala wa sweswiwani ti hi hala a xikoveni xa ka n'wasamiyele sweswiwani ti hi hala ya masivo se khalanga vini va swifuwo lava va hi kokisa ku tika a hi le patwini ntsena na le malayinini miti ya hina timbuti i kuma na timbuti ti pfuriwa hi 6 nampundzu loko huma half past 6 i hlangana na timbuti ti tsutsumela kaka we ti ya dya yini kaka we wayi ti nga dyi kwale kaka to ti tsutsumela mitini ti ya dya na swi nga byala loko yisa swirilo va ri ntana darata voku va ndzeni darata we u tsandzeka ku na darata nkarhi wun'wana ti tshova na darata leya ti nghena mutini wa wena loko i fa i nganda hi ribye a ni wa wu swi koti ku risa swi kota hi wona i nganda hi ribye yi fa ti sula ku tisela nandzu mara a yi ngheni kaka we nyametwela papa koka ku tika ka tika koka ka tika daka Afrika wa vulavula ene Afrika wa rini inkompa 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi le Khisimusi leri a yini ni mahungu ya misava a ri yan'we hi lava kumbe hi ntlawa Bayete simara ku ri chiwe malowe risimu ri chiwetani va ri MK wa Paperback i risimu ra dokodela Thomas Chauke risimu ra kahle mingiseri wa Munghana Lonene FM nhlekani lowu 10 timinete ntsena yi bele awara ya 13 nangana ku Afrika wa vulavula leswaku wa switwa ku hi le khisimusini loko ti kha ti ba hi ndlela liya imani ya bula na executive mayor hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta khisimusi swi vula yini eka vona kambe ni ya ka vona ntsena andaka loko ni ta va nondzela byanwiwa ku xurhiwa swinyawula vutswakake famba ni miyawisa loko mi swi twa ku se a ka ha ri n'wina tiphini hi nkarhi lowu wa ntsako na Munghana Lonene FM makomba ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yi tsumekisera Munghana Lonene FM loko ri khisimusi ku tetani xana ku na leswi mi nge le ku swi endleni ke
tanihi varhangeri hi ku hambanahambana ka n'we un'wana loko a ni hlevela i teri un'wana loko a ni hlevela i teri varhangeri vonje va Premier Mandla Ndlovu, executive mayor wa Bushbuckridge, MEC Sasekani Manzini va vulavule na hi un'wana wa mune man rivele vito ra yena kumbexana executive mayor va ta ni pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yoleyo. Executive mayor Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. I rhandza ku khensa Khalanga Nhlekani na ku mi pfuxela na n'wina eka makhisimusi lawa. Loko hi kha hi vulavula hi makhisimusi lawa meyara kumbexana hi sunguleni kwalano mi ri yini ka vaaki hi ku angarhela na vaaki va masipala wa Bushbuckridge hi ku kongomisa mayelana na timhaka leti ta nguva leyi ya khisimusi matikhomele na leswi n'wina mi nga hundzisaka tanihi xitsundzuxo? Lexi hi nga xi vulaka eka vaakatiko va Bushbuckridge Local Municipality i ku hi va navelela khisimusi ro saseka loko va karhi va hlanganile na mindyangu va karhi va tlangela swin'we nkarhi lowu wa kahle wu nga nkarhi wa tinyiko na ku nyikiwa hikuva hi nyikiwe nyiko ku nga Yesu Kreste na hina hi fanele hi nyika tinyiko hi amukela tinyiko a va vi vanhu lava va nga ta va va tshamisekile makaya. Swi nga saseka ngopfu loko va nga tikuma va ri makaya va tlhela va tihlayisa va tikhoma kahle. Xin'wana lexi hi xi kombelaka i ku lava va pfumalaka a hi va tekele nhlokweni ri vaakatiko va la masipaleni wa Bushbuckridge ku u kuma van'wanyani u va nga ri na swona lava hi nga tshama kusuhi na vona kasi loko yo va na voko ra ku nyika ka nkarhi lowa ku nyika na hina Xikwembu xi ta hi languta xi hi katekisa eka swin'wana leswi hi swi navelaka hi nga va hi khome swo khoma kambe ka swin'wanyana leswi hi swi pfumalaka Xikwembu hi katekisa. Hi tlhela hi kombela vachayeri ngopfungopfu a hi ri na road block leyikulu laha hi hlangane na national vhiki leri nga hela kwala R40 lexi a hi vula xona hi ku vanhu a va hlayiseki emagondzweni. Hi tlhela hi kombela vatswari ha swi tiva ku vatswari van'wanyani va fikelelaka ku pfumelela vana va vona ku va nga drive timovha ta vona. Loko va swi endla a va swi endli va ri karhi va swi tiva leswaku ku na responsibility ka action yin'wana na yin'wana. Ha ala ku va vana va tsutsuma mapatwini hi timovha ku nga va ta vona ku nga va ta vatswari. Ha ala ku va nga tekanana va nghena magondzweni va nghena va karhi va nwa va endla hinkwaswo. Hi kombela na ku kombela loko kulukumba ku vana va hina a va tshamiseki vatswari va hi pfuneni ngopfungopfu ku va swi va hi mukhuva wolowo na hambi lava fambaka hi milenge va kombela ku va va na vuxiyaxiya va karhi va tshamiseka va hlayiseka hikwalaho ka ku hi tshunxile maphorisa ya hina lawa ma tirhaka ngopfu na ya province na ya kwala ka masipala na ti-bylaws enforcers ku a ku vi na vuhlayiseki ku hi la ku vona lembe ra 2025 hinkwerhu hi va hi hlayisekile. Hayi mi andlale kahle ngopfu ni twe mi vulavula hi timhaka ta tinyiko laya ku hi nguva yo nyika leyiwani a ni tivi ku ni ta va ni hoxisa kambe a ni lava ku tiva ku loko un'we hi kha hi vulavula na n'wina sweswiwani hi nga dyondza yini ka n'we ku nga va ku ri leswi kumbexana na n'we loko mi tshamini mi nge na mehe le ku endleni ka swoho ku tiyisisa na ku vona leswaku hi jinga hi tisa swin'wani eka van'wani lava hi va vonaka ku va pfumala. Ina Khalanga ni nga vula ku ni mi twile loko ma hanghena lava nga mi hlevela va mi hlevele swo ku honorable premier wa hina wa Mpumalanga province tatana Mandla Ndlovu xikan'we na yena MEC wa rihanyo ku nga manana Sasekani Manzini lava hinkwavo ka vo va humaka la Bushbuckridge xikan'we na lava mi nga te n'we va rivele i regional secretary tatana Fola Sibuyi na hina ke kwale ka masipala hi te a hi lavi ku tshama ntsena leswitsongo hi nga na swoho hi tlhela hi nghena ka private partnership ya ku kombela va Samaria va Musa lava na vo va nga na wo moya wa ku ku na lava va pfumalaka swi tiveka ngopfu ku ka timasipala ta ku fana na hina ta ku va teleriwe ngopfu hi rural va ko vanhu lava va pfumalaka lero hi ve na program ya ku leswi hi nga na swona swi nga va kahle ku switsongo hi yisa vanhwini laha hi nga endla initiative ni vulavula na n'we
na ha ri kwale a ni hetelela koho ku nyika swakudya eka vaakatiko la kusukela vhiki ra ku hela voho hinkwavo lava ni va vuleke a hi tlhelela vanhwini ku va hi ya va tsakisa hi ku va nyika khisimusi leri ri katsaka swakudya swa ku hlamba na swa ku tirhisa leswi vanhu va swi pfumalaka kasi ke ni ve na yin'wanyani program ya ku va hi yisa a fenixara eka ndyangu wun'wanyana a Ward 14 eSizagogo tindhawu ta vakhastili lava na lavawa va nga kota ku akeriwa yindlu hi ti-initiatives ta ward councillor na ti-sponsors and donors se hina ke loko hi fika hi ku swantswa hi faka a fenixara hinkwayo ya yindlu leyi katsaka mibedo switofu mafriji ma-microwave makhapiti leswi munhu a swi pfumalaka na grocery ya khisimusi leyi nga ta va teka ku ya fika na le ka ku hela ka n'hweti ya January se hi swin'wana swa leswi hi swi kombelaka loko hi ri vaakatiko hi languta na le matlhelo la hi tshamaka kona swi nga hi tsakisi ti ba swifuva ku magrocery ma tate yindlu hi tlange switokofele ku ve hina ti-child headed families vana lava hanyaka va nga ri na vatswari hina vadyuhari lava nkarhi wun'wani va nga siyiwa na katukulu na vana hikwalaho ka vatswari lava nga lova na lava va nga disability kumbe lava hi vulaka ku emirini nkarhi wun'wanyana va khuvazekile kumbe va tsoniwile swi kahle ku va hi va fikelela ku va na ku tiba xifuva loko fika khisimusi u ku ni pfunetile lahaya ni nyikerile lahaya ndi khumbile vutomi bya lavaya na mina ni endlile ku un'wanyana a sweki swakudya hi khisimusi ku ri na ku langutela wena ntsena na ndyangu wa wena muholo wa wehe na bonasi yelele yikulu nga yi kuma swi tirhela wena kasi hina hikwalaho ka ku hi vanhu lava khongelaka hinkwerhu lava ni nga va vula Premier MEC Tatana Sibuyi na mina hi vanhu va ku rhandza ngopfu ku khongela yi ri bibele loko hi nyika lava pfumalaka hi lomba Xikwembu kumbe hi endla ku Xikwembu a hi languta hi ku hi pfuna leswi i ndlela ya ku na hina hi khongelela masipala wa hina hi khongelela Bushbuckridge loko hi pfuna vanhu lava pfumalaka hi ri Xikwembu xi ta hi languta hi tintswalo ku hina hi ri varhangeli kumbe hina hi ri varhangeli va la Mpumalanga province va la masipaleni wa district masipaleni wa local wa Bushbuckridge na hina Xikwembu hi pfuna ka leswi hi navelaka ku hi swi fikelela hikwalaho ka ku va hi ri na moya wa ku langutela van'wanyana leswi a hi lo hetelela namuntlha na le ndzhaku ka khisimusi na ha ri na wo makungu ya ku nyika van'wanyana lava hi kalaka hi nga va fikelelanga leswi nga ta va pfuna eka ku nghena ka lembe lerintshwa mara so far ka sayiti leri me ni nga tirha ka roho ritsongo hikwalaho ka ku mindyangu leyi ni nga yi fikelela na lava ni tirhaka na vo spikara wa Bushbuckridge local municipality na team ya hina hinkwayo hi kote ku fikela tolo ku ta fika namuntlha ku nyika mindyangu ya ku tlula 466 kasi ya Premier ke yi tele ngopfu na yona ya Manana Sasekani ko hala va nyika koho mara hi angarherile Bushbuckridge hinkwayo a ku na ward leyi kalaka yi nga receivanga ngopfungopfu ku va nyika swakudya ku na n'wina ke hi nga dyi hina hi tirhaka n'wina mi nga riki na nchumu mi nga dyi nchumu hayi na ta mi vutisana ku yini executive mayor loko xiyimo xi tani mi hlamuserile anakeni loko vulavula na vafundhisi wo miyela wa vulavula a khensa swinene executive mayor na yena hi vula tani hi ri matsundzuka loko ni hlamala loko mi ku executive mayor hi ku a hi leswi hi swi tivaka loko munhu a ri ka local municipality van'wani va pfa va rila loko ni mi vitana executive mayor va ku a swi koteki a nge vitani munhu loyi a nga ka local municipality executive mayor kasi swi koho ku munhu a ri ka local municipality kambe a ri na ti-executive powers leswi hi xiswona eBushbuckridge. These are the executive powers that I took as an initiative. I'm using the powers that I have as executive powers. Ya ku va ni nga suka ni yima ni veka xan'wanchumu ni ku na wena tlhandlekela na wena spikara tlhandlekela na wena mani tlhandlekela then hi tlhandlekela hi kuma swakudya leswi nga kota ku fikelela vanhu impela ku va hi ri ka local hina hi ti-executive mayors la Mpumalanga ene swi hi nyika matimba wolawo ya ku tirhisa
matimba wolawa ya ku teka swiboho ene swiboho swa kahle leswi tirhelaka vanhu na vaakatiko va ku saseka va Bushbuckridge lava hi va navelelaka khisimusi ra ku hola maxelo ma sasekile hi lava leswaku na vutomi bya vona byi va na kurhula byi va na ku hlayiseka Xikwembu ta tekisa munhu un'wana na un'wana eka masipala wa hina wa Bushbuckridge local municipality. Kesile executive mayor mina na n'wina hi ta hlangana kerekeni Mindoko hi nga ze hi vula ku kwihi kwele hi nga ta hlangana kona kerekeni Mindoko. Kesile mayor eko mara mundzuku ya swibedhlele ya tlakula vana hi va nyika tinyiko eswibedhlele swa hina hi swinharhu ka swona swa la Bushbuckridge Matikwana Mapulaneng na Tintswalo hi ta va hi ya nyika vamanana lava nga ta va kume vana tinyiko ta vana va vona ta Christmas. Aha ni mi twele mayor Kesile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu Khalanga akhensa executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha va kandziyakako hi leswi a swi kha swi vuriwa hi July ku loko i ri murhangeri a wu hi kombi swithombe i khi ku ni hala hina hi hala Kruger kumbe hi hala Cape i khi swi tiva ku ntirho walowo hi lo ku votela ayikho lava nga ya ku ti-MM a ngo voteriwi o ya ka interview van'wana va tlhela va kane va ala ku a nga vi MM kumbe yini sweswo swa ku tani mara va ya ka ti-interview lavaya mara ngo voteriwa xin'wana na xin'wana lexi a mi fanele mi xindla a fanele mi ndla mi tumberile futi leswaku na ku xava movha yintshwa u fanele i tumbeta ku ni ti fanela na n'wina ni na movha i tumbetile hi yo mhaka mi twa na vahaxi loko va kha va vulavula hi mhaka ku va tirhela n'we mi nge vatwi va ku mina ni te na ha famba hi mina ni te ni kha ni dya nyama a hi vuli sweswo hi mhaka yini hina hi tirhela n'wini hi nge hlita hi ta zenyela n'wini a swi koteki ma vo mhaka ko kambe hambi swi ri tani mingisero munghana no FM pfumeleni siku na no hundzela hi ta vuya hi yisa mahlweni na taka leswi baluleke risimu ra ku ri thiwe tani mingisero munghana no FM ri thiwe Masenyane xipapilani ne i navilela number 9 ya action madlega ya navilela kama msitano makume na rona ruthumela tsantsane kubila ra ya khume na so vula ntsene ku Mindoko na siku ro hlawuleka hi ku tisela nongonoko wa ta Xitsonga ntsene awara ya 19 ku fika awara ya 10 na madyambu se va byele hinkwavo va rhambeni mi va byela ku hikwalo Mindoko hi Christmas ta va kha hi tiyisisa leswaku haikho mina na wena na valava nga kwala tlhela va maseve hi tiphina ta va kha hi ba xiseveseve xa va maseve ma vo mhaka ko na ku ta mi tlangela ti-voice notes ta n'we kambe endzhaku ka loko ni hundze hi la ni vona khisimusi ni la ku xona swikwamavana ku xaviwile ke mavhengele mo tala ku helena swakudya n'wina mi nga ze mi jaha mi ta fika ekaya mi hlayisekile mi ta dya khisimusi na ndyangu mi tsakile mi ri dya kahle khisimusi ro saseka eka n'wina Munghana Lonene FM makomba ndlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ekuma ku munhu a nga la ku lava mirisi loko tihomu to va ti ri na mirisi mi ta swi vona na mirisi loko a lahle tihomu wa tsendzeleka i ta huma makhwatini wa ma 8 mara vayisa lava mi kuma a ri na malembe yo tala vakokwani mi kuma khalabyini munhu na pay a fita ku hola double kambirhi mara wa hala gogojela tihon'wini loko ze ku ba 4 a nga ti kumaki kumbe 4:30 boheka ku se a huma ndzeni ka makhwati manjhe na kha gojela ka za huma makhwati na 4:30
ya fika ka hi 8 tihomu tete a nga ti kumaka a va tholi a nga tholi mirisi njhani ku swifuwo leswi lo swifuwa hi ku swi rhandza. Xin'wana hi lexi futhi vakulukumba va ku fuwa a va koti ku hambanisa xifuwo na xiharhi. Ku na xiharhi ku na xifuwo. Xiharhi xi tshama khwatini, xifuwo xi tshama na vanhu emakaya. Ku fana na tihomu tindleriwa ku tshanga tibileteriwa ku ndhawu ya ku leyi ya ku tshama. Loko va nga si cinca ku lava varisi va va tholela tihomu ku va kota ku tlhogomela tihomu ta vona, vanhu va ha tofa tlhelo ka mapatu kokwani. Anga Inhlekane Khalanga laha kusukela ka 95 Khalanga ku ya fika ka 2000 Khalanga a ku ri na mulungu un'wana Khalanga a famba hi movha wa muhlovo wa wasi. Khalanga milungu luya loko ku ze ku ba vo ma 7 Khalanga na madyambu a ndle leswiya swa ku a famba a rhandza patu ngopfu ra R81 Khalanga na leriwa ra ku famba ri ya hala ka site ra Elim ri suka Giyani. Hinkwavo mapatu lama Khalanga a ma sukela laha a suka Giyani a famba hi wona ma famba hi leri a vuya kumbexana a koneketa ka leriya a vuya hi rona. Lexi a xi endla Khalanga ma swi tiva ku endla yini loko a kuma donki a kuma homu yi ri ndzeni ka patu a duvula Khalanga. Hambi o kuma xibala hinkwaxo xa donki Khalanga a duvula, xibala hinkwaxo xa tihomu Khalanga a duvula. Se no ti vutisa Khalanga a nga va kumbe swi swa khalabyini mara a nga na vana Khalanga a nga va siya va nga n'wi tekela va ta kota ku hi pfuna ka tingulo hi nga hlangana na wona na. Bootpet Enhlekane hina loko kula hi nkarhi wa hina ha harisa swifuwo, mfumo a wu nghenelela. Se mina lexi ni nga ta mi byela xona mfumo hi wona wu nga tshika swilo swi onhaka va lo swi languta. Hi nkarhi wa hina loko ha harisa tihomu, loko tihomu to va ti nga vuyanga sweswi mi vulaka swona mi ngo a mi nga ta tlela kaya kumbe mi nga ta byi dya, lava mfumo kumbe va ka mirimisi a ti khayimiwa tihomu letiya ti yisiwa ndhawini yin'wana va ku le xikitini. Homu ya wena a vuya ya yi humesa hi mali ndhawu liya. Se mfumo hi wona wu nga tshika swilo swi onhaka and then that's why mi vona se vanhu va ti endlela hi ku rhandza. A ti khayimiwa tihomu ti ya xikitini ti ya huma hi mali, wena n'winyi wa tona fayiniwa. A wu nga ta ti tshika tihomu ti tlela switarateni ku fana na masiku lama leswi hi swi vonaka masiku lama. Tinghozi a ti ri kona mara a ti nga talangi ku fika hi ndlela yaleyo hi ku nawu a wu tirha. Inkomu a ku ri Alpha Khetho la ka Siyandhani. Tangi. Nhlekane Khalanga na tshemba ma ha hlayisekile. Bothwet loko swi ta ka timhakeni ta swifuwo Khalanga mina ni twa ni karhateka ngopfu cause that's why minkarhi yo tala loko vafuwi va ta va rilarila kwala moyeni va ku va yiveliwa swifuwo ni nga yimi na vona Bothwet cause vo ka va nga hlayisi. Loko va hlayisa va nga ta yiveliwa Bothwet hina hi kule hi karhi hi risa hi huma na tona ti ya vuya ti helerini Bothwet. A swi nga ri kona loko homu yo ze va yi nga vuyanga or yi va yi ku lahlekerini a ku ri na ndhawu kulukumba ngopfu Khalanga. So mehe a ni ta ku ka makhamba loko a mo hi pfuna ku patrol mapatwini mi hi tlinela, loko ku ri ku yiva mi yiva swilo swa mi swi kumaka mapatwini navusiku, nkarhi rin'wana a ku ta va na ku hunguteka ka tinghozi Bothwet. Inkomu. Enhlekane Bothwet na muhumelerisi Mr Ncindani. Bothwet ka mhaka ya swifune i mhaka ya kahle loko mi kha mi va tsundzuxa vanhu ku a va zami ku hlayisa tihomu na tidonki na yini, but xilo lexi ni xi vonaka Bothwet loko ka mhaka ya n'wina loko a mi nga tleli tihomu ti nga vuyangi swi za leswa yiva sweswo Bothwet. Sweswi a mi ta tlela hikuva mi nga ta swi kota ku khodelela mi kuma ku homu va dyini ku sele dzovo mo ka mi nge se za mi ri kuma. Va yi sala vo va yiva Bothwet. Van'wanyana tihomu loko mi vona ti va ti ri mapatwini vo va give up kumbe va nga va lo yiva kumbe va nga va lo khayima va heleketa kwini a ka tika Bothwet. Mara kona na mina na vula ka va hlayisi swifuwo swa vona hi mhaka ku hi xo xinkwa xa vona a va zami ku va tiyimisela Bothwet. Inkomu. Sweswo mi ngisera mugada lona FM 19 timinete ntsene ku nga se ba awara ya mbirhi. Ku nga ri khale ni ta va ni kha ni bula na Kenny Manganyi kusuka ka GW Nkonyane Foundation hi twa hi timhaka ta mapfhumba na migingiriko ya vona leyi va yaka va kha va ya mahlweni va yi endla ku hetelela va tikuma va kha va xixima nena
leyi nga etlela vurhongo lebyikulu kambe ke va langutaka timhaka ta ku va antswisa njhani timhaka ta dyondzo emugangeni ngopfungopfu tindhawu leti ta hlanganani hikokwalaho ka ku va tatana Nkonyane a ku ri nhloko ya xikolo xa Hluvuka lava nga hetelela va tisa ku hambana ka vanhu vo tala hi yo mhaka vanhu vo fana na va dokodela Xirinda vanhu vo fana na va tatana Alex Mavunda vanhu vo fana na va sisi Florence Mavunda vanhu vo fana na va tatana Manganyi vanhu vo fana hileswaku i vanhu lava va nga le ku voneni ku hambana loko ku nga tisiwa hi vukona bya Sira GW Nkonyane se ku na ntirho ta va kha hi bula na vona hi twa ku ntirho wa kona n'waka wu ta fambisa ku yini kambe mi nga mi twa na xinavetiso kwala ka Munghana Lonene FM xi vula ku leswin'wana leswi swa xinavetiso hi vulavula hi swona hi telangi swona hina hi la ku vulavula hi ntirho lowu vengi wu va kona lembe na lembe wa ku va ku hlangana swidyondzeki ntirho lowu wu hlengeleta vanhu vo fana na va Sira Professor Nkondo ntirho lowu wu hlengeleta vanhu vo fana na va Professor Tinyiko Maluleke vanhu vo fana na va Miyelani Holeni sweswo swa kutani se i vanhu lava va kha va hoxa xandla eka ntirho wolowo lembe na lembe kambe ke xivutiso ku ta va ku ri ku swa tikomba ke xiave lexi ntirho wa muxaka lowu va ku na xona ka ntirho wolowo ke ku endla ntirho i swin'wana kambe ku vona ku va ntirho wolowo wu humelela naswona i swin'wana i mhaka leyi kumbexana hi nga hetelela hi twa ku mi angula mi ku yini eka yona hi ndlela leyo nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002 543 hi twa ku mi angula mi ku yini ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo se a hi ku tivingisela mina 0860 002 543 i nomboro yeleyo hi nga ta hetisela hi yona kambe sweswi a hi pfumeli ku ta sungula hi hundza hi la ta vuya hi yisa mahlweni na va na Botkeni Manganyi hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi ntirho wo fana na lowu na n'waka kambe ndaka leswi ku xaviwile ke mavhengele mo tala ku helena swakudya n'wina mi nga ze mi jaha mi ta fika ekaya mi hlayisekile mi ta dya khisimusi na ndyangu mi tsakile mi ri dya kahle khisimusi ro saseka eka n'wina Munghana Lonene FM makomba ndlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula meri xigangu swi tla njhani na loko ni ri na xigangu Bootpet xigangu xa xo ni byela ku ri n'wana wa mina ya loye na mina ta vona ku ri ni karhele ku support hala leswaku a nghena kwale vuphoriseni a nghena a karhi a hlupha ku ya va -1 problem hi leswi va endlaku swona va thola vasati va swigangu vana va vanhu wa vona va mani vo anti hinkwaswo leswi vana va kona n'wana kuma swo BI ya yena a yi pfumeli u nyuheri va ri ta silima kwale ma swi vona u nghene njhani Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente hi tshamisela Munghana Lonene FM hambi hi kha hi nga tisimba vativi va hlela sweswi hi tisa mutshamaxitulu eka GW Nkonyane Foundation kumbe GW Nkonyane Education Trust a hi amukeleni tatana Kenny Manganyi ivo hi nga ta va kha hi bula na vona ka nhlekani lowu va hi byela ku leswi na n'waka va kungelaku swi ta hambana kwihi na swa n'waxemu hi ndlela yoleyo kambe a hi sunguleni hi ku twisisa ku GW Nkonyane Education Trust kumbe GW Nkonyane Foundation swo hi swihi na koho matimu ya koho ya sukela kwihi ka ku tumbuluka ka xiyenge lexi tatana Manganyi nhlekani yi mamukeleli ka Munghana Lonene FM inkomo Khalanga ni rhandza ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene khensa nkarhi lowu mi nyikaka wona Khalanga inkomo swinene a khensa swinene a hi sunguleni kwalano ka ku kumbexani hi languta ka vito ro hi roxe leri nga hi hlanganisa laha ku va hi kota ku va hi twa mi ri GW Nkonyane Education Trust a hi sunguleni ka ku tumbuluka ka trust leyiwani yi ku tumbuluka yi kha yi suka kwihi yi kha yi lava ku fikelela yini muhaxi
hi sungule G.W. Nkonyane Education Trust. Hi sungule ku vulavula hi yona loko tata Nkonyane lava a va ri principal hi xikolo xa le henhla xa Hluvuka va ta fane va ya eku wiseni va ya pensionini. Se hi ku vona ku a ku ri munhu loyi a tirha hi swinene etikweni ra hlanganani ni nga vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga hinkwenu eka swiyenge swo hambanahambana hambileswi a ri mudyondzisi a nga tirhisiwa ku dyondzisa ntsena a tlhela a ri murhangeri. Kutani hi lava ku vulava ndlela ya ku xo sungula hi nga kala ha n'wi tirhisisa ku yini leswaku a kala a pfuna rixaka emahlweni na loko a nga ha ri eka ntirho wa yena wa masiku hinkwawo. Xa vumbirhi a hi lava leswaku hi nga mfulo a nga hi siyela wona hi nga sala hi wu hlayisa ku yini na loko a nga ha ri entirhweni. Kutani hi loko ku ta makungu lera a ku endliwe G.W. Nkonyane Education Trust yi sunguriwa hi khale ka vadyondzi va yena ngopfungopfu. A va ri kona vhela van'wana va ri seketela mara a swi sungula ngopfu hi lava a va nga tshama a va dyondzisa emalembeni lama ya hundzeke. Kutani va sungula loko ku ta sunguriwa G.W. Nkonyane Education Trust leyi yi ve simekiwa ximfumo hi 2014. Kutani mi ta swi twisisa leswaku lembe leri i lembe ra vukhume G.W. Nkonyane yi ri kona. Kutani hi le ku tlangeleni ka swona lembe leri. Xikongomelo nkulu xa G.W. Nkonyane a ku ri ku tirhisa dyondzo ku yisa emahlweni nhluvuko wa tiko. Mi ta swi twisisa swilo leswi leswaku a ku dyondziwa ntsena mara a ku ri na ku languta ku dyondzo leyi hi dyondzaka yi nga yi tirhisisa ku yini leswaku yi yisa emahlweni nhluvukiso lowu. Kutani na loko mi ta vona minongoloko ya hina leyi yi endlaku ti-program ta hina ti le ku seketeleni ka dyondzo kambe ti tlhela ti ta na tindlela ta ku hi nga yisa ku yini nhluvukiso wa tiko ra hina emahlweni. Kutani hi ya kombela va ka Nkonyane leswaku hi sungula trust leyi hi sungule na yena G.W. Nkonyane Trust leyi a ha kona a ri patron ya hina hambileswi a hi nga sungula a ha ri kona hi le ka va ka Nkonyane va ndyangu leswaku hi lava ku sungula foundation leyi nga ta tirhisa vito leri vanhu lava humaka haleni matlhelo ya ka Bungeni va swi tiva leswaku ndyangu wa ka Nkonyane wu vile yin'wana ya mindyangu ya va boxandlela kumbe vamabulandlela eka timhakeni ta dyondzo nhluvukiso haleni. Hi leswi swi endlaka leswaku mi vona na vito leri ha ri tirhisa swinene. Tirhe ku saseka ngopfu na vona tata Nkonyane va ha ri kona. Hi vuye ya humelela hi khombo leriya ri nga ri humelela hi 2017 loko va hi siya. Kutani kusukela endzhaku ka sweswo hi laha hi sungula ku va na migingiriko leyi va ku na yona lembe na lembe ya leswi swi vulaka ti-memorial lecture hi ku tsundzuka tata Nkonyane leswaku hi tshama hi karhi hi tlhontlha na hina hi tshama hi karhi hi vuyelela eka mhaka leyi. Okay, ni khomele ntani ni hundza hi laha hi ta kota ku vuya hi twa ku lembe leri mi ri kumbexani matimu ya memorial lecture ya ri yini yona na koho lembe leri mi khome yini kambe endzhaku ka loko hi hundze hi laha. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Mtshama xitolo wa G.W. Nkonyane Education Trust kulukumba Kenny Manganyi vula na vona la ka timhaka ta ku va ku langutiwe ntirho lowu nge le ku yini mahlweni wa lembe na lembe va twile va ku a hi sungulile va sungule kwihi va famba kwihi. Se xivutiso sweswi i ku loko mi languta ka timhaka ta memorial lecture ya n'we matimu ya ri yini mi sungule kwihi na va mani na koho na n'waka ke mi la ku fambisa kwihi. Ko machi ni twile mina ku hi le ku tlangeleni ka lembe ra vukhume. Mi nge ni vula leswaku leswi yi tlangelaka ngopfu lembe leri i ku humelela ka ntirhisano vun'we ku tirha swin'we leyi ku seketelana hinkwaswo leswi hi nga swi endla emalembeni lama yo tala lawa
leswi endla hi mhaka ku hi va hi karhi hi tirha kun'we hi va kun'we hi karhi hi tirhisana hi tirhisiwa hi van'wamabindzu va la kaya vo tanihi va Ntiyiso Consulting hi karhi hi tirha na va department ya education ngopfungopfu hlangana ni central circuit laha hi tirhisana na vanhu visita na vakhanselara. Lembe leri hi ku tirhisana loko hi ku ya mahlweni na ku tirhisana loko hi lava ku tshikelela ka ku epfumbeni ra hina ra nhluvukiso hi tlhelela ndzhaku hi languta ku hi fambe njhani, hi famba hi ya kwihi, mintlhontlho leyi ha hlanganaka na yona hi yihi, tindlela leti nga pfuleka leswaku hi nga ya mahlweni hi tihi. Hi ta va hi karhi hi ri na swikhetsekhetse kumbe swa theme leyi kumbe hungunkulu leri ra hina leri. Hi ta va hi karhi hi languta ku nhluvukiso minkarhi yo tala a yi tisiwa hi swiyenge swo hambanahambana. Van'wamabindzu va kona laha ndzeni, so hi ta languta ku van'wamabindzu va langutile na yini yi nga mintlhontlho, hi swilo leswi nga va pfulekela tindlela ta opportunity leti. Hi ta languta timhaka ta ku mbuyelo wa ku va tiko ra hina ri ra lavantshwa. Valungu va ri ku na leswi va swi vulaka ku youth dividend, leswaku tiko ra hina ri talele hi lavantshwa. Hi nga swi endlisa ku yini leswaku swi hi vuyerisa sweswo amatshan'wini ya ku swi hi tshikelela ku va tiko ra hina ra lavantshwa. Hi nga endlisa ku yini leswaku swi hi vuyerisa hi ku languta timhaka ta ku ya mahlweni na ku va dyondzisa vutshila swa thekinoloji hinkwaswo leswaku hinkwaswo leswi hi ringeta ku languta emhaka leyi hi kongomise eka lavantshwa. Hi lava ku languta na timhaka ta ti-sectors ta ku hambanahambana kusukela ka swa vupfhumba. Ma vona lava tivaka tindhawu ta hala ka va Bungeni Hlangana ma swi tiva leswaku hi bomba hi xigubu. Hi nga swi tirhisa ku yini swilo leswi leswaku ku nga ciniwi ku swi helela kwalano, mara swi tlhela swi vuyiserisa vanhu va tiko, swi tisa vupfhumba hi tindlela to hambanahambana. Hi ta languta ni mhaka ya ti-sectors teto. Hi ta languta xikan'we na ku okay, ha swi tiva leswaku mfumo wu nghenelela ngopfu eka nhluvukiso. I ncini lexi mfumo wu fanele ku endla swona, mara hina tanihi vaaki hi fanele hi endla yini ku tirhisana ku susumetana na mfumo leswaku va tisa swilo leswi swi nga fanela leswaku vanhu va kota ku tihluvukisa hi voxe. Mativa ni tindhawu ta ka hina na le madorobeni swi na ku khomana kukulukumba ngopfungopfu aka swa xiikhonomi. Valungu va ri ku na ti-urban rural linkages. Hi lava ku vona leswaku ku khomana loku nga kona loko swi hi pfuna ku fika kwihi, swi hi hoxela ku fika kwihi, hi nga tirhisa yini leswaku ku khomana loko swi yisa emahlweni nhluvukiso wa hina. Ku na mhaka ya ximoya na yona, ku vukhongeri na yini. Ha swi tiva leswaku loko ku ri hina Vatsonga matimu ya hina ya byela leswaku kereke ya Presbyterian Church yi tirhe ngopfu aka ku tirhisa dyondzo na hina hinkwaswo, mara swi nga endleka endleleni nakona ku onhake swin'wana. Se mara eku vukhongeri swa moya na yini swi nga kumeki leswaku swi holova na nhluvukiso. Hi nga swi endlisa ku yini leswaku swi famba hi mukhuva wolowo. Kutani hi mhaka yaleyo hi kombele Director General lembe leri wa Department ya Planning, Monitoring and Evaluation. Hi vona va nga ta hi tlhantlhela timhaka leti eka swo tala, mara ta tlhela hi tlhela hi kombele na Pastor Strike leswaku na vona va ta hi nghenelela ngopfungopfu ka mhaka ya ximoya. Hi vana lava va forum ya Limpopo ya economic development, na vona hi kombele leswaku va ta hi pfuna eku tshukatshukeni ka timhaka leti. Hi minkarhi yo tala lembe na lengo khalanga loko hi heta swilo leswi hi ta na nongonoko wa leswaku lembe leri swi hi khomele yini leswi hi nga vulavula swona, swi endle leswaku hi ta na plan ya yini ya lembe lero leswaku hi ta kota ku ya mahlweni. Kambe leswi hi mhaka ku hi vulavula hi timhaka leti a hu vulavula hi program yin'we ya lembe, hi vulavula hi swilo leswi swi nga kongoma nkarhi wo leha. Leswi hi navelaka swona i ku hi hela hi ku tirhisana hi mitlawa leyi hi nga hi vulavula hinkwako laha kusukela ka vukosi va masipala va mfumo wa province hi tshama hansi hi ta na plan ya ndhawu ya ka hina for a long time leyi nga ta va yi kha yi fambelana na tipulani hinkwato ta tiko. Naswona hi lava leswaku kombele leswaku tici va ta lava va ta vulavula va ta byela ku ha swi tiva leswaku na ti-Government of National Unity and va plane yi se hina tanihi va aka ndhawu la hi nga tipulani ta hina hi nga ti
aligna njhani nga ti kongomisana njhani na plan ta tiko leswaku swi famba swin'we swi tirhisana swi ya mahlweni Khalanga. Se loko ka hetisela tatani Manganyi ku na vanhu va nge le ku yingiseleni sweswiwani ntirho lowu mi vulavulaka wo ka n'we mi swi tivaku ma swi tiva ku ya humelela kwihi hi nkarhi muni kambe lava nga swi tiveku va nga lava ku tiva ku wu ya endleka rini kwihi naswo i va mani lava pfumeleriwa ku va xiphemu xa ntirho lowu hi ndlela na ku vuxokoxoko va nga byi kuma kwihi. Khensa Khalanga, ntirho wa hina hi ta sungula nampundzu ya 5 nampundzu i ntlangu wa matsambu hi kombela vaakatiko hinkwavo lava swi kotaka ku fikelela bid ya le ka njhakanjhaka ta buleni hi 5:30 awati hi ta sungula na vona hi mhaka ku a swi tiva leswaku ku hluka ka tiko swi fambelana na miri lowu hanyeke se hi sungula kwalaho nampundzu na madyambu hi 6:00 hi kona hi nga ta va hi ri na memorial lecture. Mintirho leyi hinkwayo leyi un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku ta ka yona a swi hi ku mali i te yini ha pfumela leswaku vanhu a va ta va na hina hikuva hi lava ku swilo leswi hinkwenu ka hina vanhu vaakatiko yana swi kongoma na vanhu vaakatiko va ka Bhungeni na hlangana ntsena hinkwavo lava kotaka ku fikelela va nga fikaka va va na hina a va ti hi ti 27 kusukela hi 5:30 loko hi tsimbe swa matsambu vanhu va ta hangalaka va tilunghisa va dya na madyambu hi tlhela hi hlangana hi kota ku tirhisa timhaka leti vuxokoxoko hinkwabyo lava lavaku ku more special ka leya nampundzu va nga nghena hina eka website ya hina ya GW Nkonyane Education Trust va nga kuma vuxokoxoko bya leswaku va nga ti tsariserisa ku yini ku nghenelela eka lowa matsambu wa nampundzu. Ya swi ta hi distance 5 kilometers 10 na 21 va nga ti tsarisela ku nghena kwalaho. Tatani Manganyi khensile swinene hlayisekani ku dya ku engeta. Inkomo Khalanga khensile swinene. Inkomo hi sweswo mingisela Munghana Lonene FM ra va hi bula na vona tatana Kenny Manganyi kusuka ka Nkonyane GW Nkonyane Education Trust va kha va vulavula hi ntirho lowu nga ta va u ri koho volo ka va nga swi tlhokoveteli ngopfu n'waxemu mi tsutsumeli na vona ni va siya va sala va lo navela va navela hi ndlela yaleyo se a ni tivi ku swi nga va swi vula yini ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta sikunkulu ku nga ra vuntlhanu leri ra 27 hi ndlela yaleyo se na ku pfumela ku mhaka leyi na n'we mi nga ta kota ku va xiphemu xa yona hi ndlela yeleyo nangona ka humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula mbana siku leri mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya amahlweni nangona ko dzumba na mina wa landzela sweswi na Ike Ngoveni handle ka sweswo siku ra n'wina ri ve lerinene tata.